قريب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل
حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه
فحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بآلف ألفا وبالباء بركة اللهم ارفعنا بالآيات وبالذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو وشك أو شهو وسوء الألحان والتعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو ريغ لسان ووقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبته أو قلة رغبة أو رحمة عند آية الرحمة وآية العذاب فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا أو على صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا أو هجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بقلب القلب ولسان وحث خير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والرضا واستغفر الله وصلى الله على رسول الله
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما سبحناه من سبحان الله وبحمده، وما استغفرناه، وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهديها ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآله وإترته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل منهم والصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الرحمن بن عيسى وابنه عبد الله وسلم إبراهيم، وإلى روح السادة الأعظم سيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي وسلم إبراهيم، والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف، ثم إلى أرواح الأقطاب الأنجاب والأوتاد الأبدال والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين ووالي الحاضرين ومشيهم أجمعين، والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأولياء الكون أجمعين، وأهل الصوفية المحققين المكان ومشارق الأرض إلى مغربها، ثم إلى أرواح متقدم حمد قاهر الجزيرة وزير البلاد من الأبي من العلماء والأولياء والصالحين ومحبيهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم أخينا في الله الداعي إلى الله محمد توفيق حسنوري، أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته، والدينا ووالديه خاصة، وأمواتنا وأموات المسلمين عامة، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه، اللهم اجعله فكاكا له من النار، وإتقا له من النار، وسترا له من النار، وحجابا له من النار، وبراءة له من العذاب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كلس وبلوغ المعمول إلى حضرة الرسول أبي البتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل
على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال لحياة لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال لحياة لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على سيدنا محمد وآله كمال لحياة لكمالك وعدد كمالك اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يقول وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي
علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا لو لكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحادي ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الأساتذة إخواني أحبابي جماعة مجلس روضة العلم رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, dengan taufik dan inayah Allah, kita dikumpulkan pada malam hari ini sebagaimana lazim bersama guru kita almarhum yang telah mengumpulkan kita menuju ke jalan Allah, akhina fillah almarhum ila rahmatil hayyul qayyum Al-Ustaz Taufik Hasnuri. Mudah-mudahan setiap berjalannya majlis ini beliau selalu mendapatkan bagian yang terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari amal baik, dari amal yang soleh, dari kumpul kita di tempat ini, pasti beliau mendapatkan bagian tersebut. Ikhwani rahimakumullah, ini tempat pun telah menjadi saksi buat beliau dan buat kita semua tentang apa yang telah kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Kehidupan di zaman Rasulullah adalah contoh buat kita. Saya katakan kehidupan di zaman Rasulullah bukan hanya sebatas Rasulullah, yang jelas Rasulullah yang pertama menjadi contoh. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Diceritakan setelah wafat baginda Rasulullah, semua sahabat Rasulullah merasakan begitu kehilangan terhadap diri Rasulullah, terutama keluarga baginda Rasulullah dan semua sahabat Rasulullah, bahkan ikhwani rahimakumullah, semua yang hidup di alam semesta ini, semua yang hidup di alam bumi ini merasakan kehilangan daripada sosok agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Rasulullah, diceritakan bahwasannya disaksikan oleh sebagian kibar sahabat-sahabat yang senior, menyaksikan begitu banyak anak-anak muda, pemuda-pemuda yang hidup bersama Rasulullah, mereka pun sahabat. Justru setelah wafat Rasulullah, mereka lebih hebat ibadahnya kepada Allah. Justru setelah wafat Rasulullah, mereka semakin jauh dari apa yang sifatnya melalaikan mereka dari Allah. Justru setelah wafat Rasulullah, mereka semakin duduk banyak dan memakmurkan masjid-masjid dan juga duduk di majlis-majlis yang dulu disitulah Rasulullah melakukan majlis bersama para sahabat. Yang mana ikhwan rahimakumullah, mereka para pemuda ini dulu di zaman Rasulullah tidak seperti keadaan mereka setelah wafat Rasulullah. Mereka hadir majlis Rasulullah, mereka melakukan bermacam-macam kebaikan. Tapi yang aneh terjadi pada diri mereka, justru setelah wafat Rasulullah, mereka lebih hebat ibadahnya kepada Allah. Lebih hebat mereka mendekati pintu-pintu Allah, dan mereka semakin hebat mendekati mereka para kibar sahabat untuk mencari ilmu yang mereka para senior sahabat mendapatkan dari Rasulullah. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar buat mereka para kibar sahabat Rasulullah, sehingga mereka bertanya kepada mereka para syabab, pemuda-pemuda ini, kenapa kalian keadaan kalian seperti ini? Tidak justru hal ini kalian lakukan di zaman waktu Rasulullah masih hidup? Kan sebetulnya kalau pakai logika kita mengatakan kehebatan ibadah mereka itu di saat Rasulullah hidup yang akan nampak. Justru na'udzubillah mungkin sebaliknya, di saat Rasulullah wafat mungkin ibadah mereka kendor. Tapi ini justru sebaliknya ikhwani rahimakumullah. Maka bertanya mereka para kibar sahabat, para senior sahabat kepada mereka yang muda-muda tersebut. Maka mereka menjawab dengan firman Allah. Mereka mengatakan, kami melakukan hal ini karena kami teringat dengan satu firman Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kasih Rasulullah kepada umatnya.
yaitu firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Ikhwan rahimakumullah, pemuda-pemuda tersebut berkata, kami teringat dengan firman Allah ini. Dulu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis hebat, menangis berhari-hari Rasulullah, sampai Allah mengutus Jibril alaihi salam untuk menanyakan perihal sebab menangisnya Rasulullah. Wa huwa a'lam bidzalik, Allah sudah tahu sebetulnya. Lalu datang Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah tentang apa sebab yang menjadikan engkau menangis begitu hebat. Maka Rasul mengatakan, wahai Jibril, telah begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun kau sampaikan kepadaku, dan banyak daripada ayat-ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana Allah mengadab kaum para nabi-nabi sebelum aku, sementara nabi mereka ada bersama mereka. Kita ingat cerita tentang contoh Nabi Musa, ikhwani. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun, kaum dalam makna kaum yang durhaka yang tidak mau ikut ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa alaihissalam, kaumnya yang beriman ikut beliau, yang tidak beriman diadab Allah, ditenggelamkan Allah di Lautan Merah, Fir'aun dan tentaranya. Nabi Musa hidup bersama mereka, Nabi Musa menyaksikan adab itu. Begitupun yang terjadi kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bagaimana mereka yang durhaka kepada Allah, kepada Nabi Allah Nuh. Bahkan di zaman kehidupan Nabi Allah Nuh inilah muncul pertama kali orang-orang mengenal berhala. Mereka melupakan Allah, bahkan menyembah berhala yang mereka jadikan itu sebagai Tuhan. Mereka diingatkan Nabi Allah Nuh, tidak ada yang mau ikut Nabi Nuh, hanya segelintir manusia. Dakwah yang begitu lama. Lalu apa yang terjadi, ikhwani? Allah adab kaum Nabi Allah Nuh. Mereka pun ditenggelamkan di lautan. Datang air bah banjir yang begitu dahsyat. Nabi Nuh menyaksikan kaumnya ditenggelamkan Allah. Bahkan beliau menyaksikan putranya sendiri ditelan oleh ombak. Begitupun kaum Nabi Allah Lut, kaum Nabi Allah Hud, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, aku menangis karena aku takut kalau saat itu mereka para nabi-nabi itu masih hidup dan adab Allah diturunkan dan mereka menyaksikan. Aku takut, kata Rasulullah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau ngikut ajaran yang kubawa, bahkan memusuhi aku, pun diadab Allah dan aku menyaksikan adab itu. Sallu ala Nabi. Ini yang membuat aku nangis, kata Rasulullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan lewat Jibril, menenangkan kekasihnya baginda Rasulullah. Di sini kita lihat, ikhwani, Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak pantas untuk disamakan dengan siapapun makhluk Allah. Jangankan dengan manusia biasa, dengan Nabi Rasulullah itu lebih tinggi jauh di atas semua Nabi dan Rasul. Apa kata Allah kepada Rasulullah yang begitu sangat sayang dan disayangi oleh Allah? Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, sungguh Allah tidak akan pernah mengadab mereka sehebat apapun kedurhakaan mereka sementara engkau masih hidup bersama mereka. Sallu ala Nabi. Ini beda yang jelas, ikhwani. Nabi Muhammad kalau mau dibanding-banding, tapi kita tidak dibolehkan membandingkan dengan Nabi dan Rasul saja, Rasul di atas semua mereka. Contohnya dalam ayat ini, bagaimana nabi-nabi terdahulu Allah murka, kaum yang durhaka diadab Allah, nabi-nabi itu masih hidup bahkan menyaksikan kejadiannya. Tapi Allah tidak pengen itu terjadi pada orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul, yang hidup di zaman Rasulullah dan Rasul menyaksikan itu semua. Sallu ala Nabi. Nah, ini pun jadi jawaban buat mereka, ikhwani. Mereka pemuda itu mengatakan,
Kenapa kami saat ini lebih memperbanyak ibadah kepada Allah dan kami tinggalkan semua yang melalaikan kami dari Allah. Kami lebih banyak melakukan ketaatan dan ketaatan di hadapan Allah karena kami ingat tentang ayat itu. Kemarin Rasulullah hidup bersama kami, mungkin adab Allah tidak turun karena ada Rasulullah di tengah-tengah kami. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat. Dan kami takut kalau adab Allah itu turun, tidak ada lagi yang menyelamatkan kami kecuali kami sendiri yang harus menyelamatkan diri kami masing-masing. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Sungguh ikhwani rahimakumullah, kejadian yang kita alami saat ini tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh mereka para sahabat Rasulullah. Kehilangan orang tua yang wafat, terlebih lagi kehilangan guru yang wafat. Jangan sampai menjadikan kita justru na'udzubillah mundur dari jalan yang sudah dititikkan, dijalankan oleh mereka. Justru kita lari dari majelis-majelis mereka. Justru kita menjadi bagaikan domba yang tersesat tanpa ada yang mengembala. Wallah ikhwan, kita contoh kehidupan mereka sahabat Rasulullah. Seperti itulah harus kita berpikir di saat orang tua kita wafat atau guru kita wafat. Bukan sebaliknya, banyak kejadian bahkan di Palembang ini ketika kita punya sosok agung, figur seorang guru yang kita panuti, lalu kita mengambil ilmunya dan kita merasa nyaman bersamanya, lalu setelah sang guru wafat meninggalkan kita, kita pun menjadi orang yang seakan-akan tidak tahu arah. Padahal demi Allah ikhwani, guru kita telah mengajarkan kita untuk meniti jalan, bukan hanya lewat jalan dirinya sendiri. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Begitulah yang kita rasakan sekarang, yang antum rasakan sekarang, yang semua kita rasakan sekarang. Dengan wafatnya guru kita almarhum ila rahmatillahi hayyul qayyum akhina fillah Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri, bukan menjadi sebab antum untuk justru mundur dalam hadir majelis taklim. Ingat ikhwan, boleh jadi sosok beliau itu yang menjadi juga tameng buat kita, inti orang keluar dari jalan datang ke sini tempat, baik yang sekolah, baik yang kuliah. Berapa macam maksiat kita lakukan di luar sono, lalu kita ditarik Allah, dikumpulkan dengan berkat almarhum, duduk di sini, kita diajak zikir, diajak untuk membaca ayat surat Tabarak, bersolawat kepada Rasulullah, duduk di majlis kita disucikan oleh Allah. Majlis insya Allah masih tetap ada walaupun beliau tidak ada. Begitulah kehidupan di zaman Rasulullah. Rasul telah wafat, tapi kibar sahabat yang meneruskan perjuangan Rasulullah masih ada. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Almarhum dan semua, saya bisa berhusnuzan walaupun ana belum melihat secara langsung dan belum juga sempat bertanya kepada keluarga almarhum. Ana yakin apa yang antum rasakan selama ini, dan ini antum bisa rasakan semua guru-guru kita pun insya Allah seperti itu. Apalagi kalau kita dapatkan guru yang memang mengayomi kita. Yang kita rasakan ini adalah guru yang murabbi. Beliau mungkin boleh jadi duduk sama kamu di ini majelis atau di majelis lain dengan ciri khas beliau yang semua kita kenal. Beliau suka canda. Beliau membuat ente tertawa. Beliau membuat ente tersenyum. Bahkan mungkin beliau sendiri kadang-kadang tertawa. Tapi wallah ikhwani, ana yakin, saya yakin-yakinnya beliau adalah seperti kebanyakan para salafun as-salihun yang mereka duduk berdakwah di siang hari, di malam hari. Mereka berdakwah memanggil umat, ya ayuhan nas ugrubu ilallah, ya ayuhan nas irji'u ilallah, ya ayuhan nas udkhulu manazil qaum. Mereka ngajak kita untuk kembali ke jalan Allah di siang hari, di malam seperti ini. Tapi di malam hari mereka mengetuk pintu Allah. Mereka ngetuk pintu Allah. Kalau siang ngajak kita, kita yang diketuk pintu kita untuk duduk sama mereka, untuk ingat Allah. Diajarkan jalan untuk ibadah benar. Diajarkan jalan mengenal yang halal dan haram, yang hak dan yang batil. Bukan cuma segitu ikhwani. Aslafun as-salihun, orang-orang soleh yang hidup di zaman kita pun ada banyak. Mereka bukan sebatas ngajarin kita lalu kita bubar lepas. Tapi demi Allah, mereka menghadirkan antum dalam tahajud mereka.
Mereka menghadirkan kita, bahkan mungkin menangis buat kita di siang hari, di sore seperti ini, malam seperti ini. Boleh jadi almarhum itu tertawa sama antum, tapi demi Allah ana yakin beliau mungkin sering dan sering menangis buat antum, dan antum tidak tahu tentang hal itu. Ikhwan rahimakumullah. Nah, sekarang kita berpikir, ilmu bisa jadi diganti. InsyaAllah Allah berikan antum guru dan banyak asatidz kita insyaAllah mampu dan bisa membantu kita melanjutkan majlis-majlis beliau, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat yang lainnya. Tapi kecintaan beliau kepada antum tidak bisa langsung digantikan, ikhwani. Kecintaan antum juga kepada beliau tidak bisa langsung digantikan. Nah, di sini kita butuh seperti mereka para sahabat. Boleh jadi yang menggantikan belum tentu mau menangis untuk antum, seperti beliau pernah menangis untuk antum sekalian. Antum berubah, ikhwan, boleh jadi bukan lewat taklim yang didapat, tapi lewat doa malam hari yang beliau panjatkan di hadapan Allah. Dan itulah sya'nus sholihin, itulah keadaan mereka orang-orang soleh. Bahkan terkadang, ikhwan, wallah, antum bisa tanya kepada asatidz kita. Terkadang kita orang memikirkan uang lain itu lebih luas, lebih dalam dari memikirkan anak bini dewek. Mikirkan umat, mikirkan anak majelis itu kadang-kadang melupakan kita daripada kepentingan keluarga kita. Itu sudah jibillah yang Allah tanamkan kepada mereka guru-guru yang memang dipilih Allah. Yang dipilih Allah. Antum dipilih dan beliau dipilih lalu ditemukan. Begitupun kita dengan guru-guru kita yang lainnya. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Memang tidak bisa dipungkiri, kecintaan adalah modal utama untuk kita belajar. Siapapun nanti insyaAllah yang menggantikan beliau di majlis ini ataupun di majlis-majlis di luar, tanamkanlah cinta kepada mereka yang menggantikan almarhum. Karena kunci miftah pertama itu cinta. Kalau kita sudah cinta, maka insyaAllah ilmu itu akan gampang kita dapatkan dan akan mudah kita untuk menjalankan. Tapi kalau kita tidak ada modal cinta, cuma hadir sekedar hadir, mungkin kita akan seperti kambing yang kesesat, yang akan lepas, akan mundur, dan akan muncul pada ucapan kita nanti, jauhkan ini ucapan, terlintas pun jangan, dak katik lagi yang pecah Ustaz Taufik. Dak katik yang macam beliau tu. La wallah ikhwan, kalaupun dak katik yang sempurna seperti beliau, Allah bisa ciptakan dari 10 orang yang mengganti ke beliau, jadilah satu sosok diri beliau. Hati-hati, itu pikiran yang tidak baik, yang kadang-kadang muncul membuat kita akhirnya kita lari dari majelis, terombang-ambing di lautan dan tenggelam, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Beliau Masya Allah, dan Allah mampu memberikan juga yang seperti beliau insya Allah. Yang penting jangan kita nuntut nak harus sama seperti beliau, karena setiap guru memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Tapi yakin kalau antum tetap istiqamah di majlis-majlis yang beliau asuh, baik di sini tempat ataupun di mana, itulah yang menggembirakan hati beliau. Ikhwan rahimakumullah, hubungan kita dengan guru bukan hanya sebatas lagi hidup sama hidup, tapi ketika kita sudah terpisah pun kita harus punya ta'alluq dan cinta tetap. Bentuk cinta kita kepada guru diantaranya adalah menjalankan apa-apa yang sudah pernah diarahkan kepada kita dari nasihat-nasihatnya. Menjalankan kalau dia pernah ngasih kita wirid atau zikir, kita jalankan wirid dan zikirnya. Dan selalu mengingat kebaikannya dan berusaha untuk membalas jasanya, walaupun Allah cukup sudah untuk membalas kebaikan mereka. Perhatikan keluarganya ikhwani, perhatikan majelisnya. Muliakan wong yang dimuliakannya, cintai wong yang dicintainya. Ikhwan rahimakumullah, yang terpenting pula antum sambung hubungan dengan siapapun guru kita yang telah wafat dengan sering-sering mendoakannya, ngirim Fatihah, bahkan apapun yang kita bisa sedekahkan kita hadiahkan untuk beliau. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Banyak cerita di Palembang ini tentang alaqah, hubungan kuat antara seorang murid dengan guru, tak putus cuma di dunia. Kita bukan maaf sekolah di luar. Kalau sekolah di luar itu habis selesai. Tapi guru-guru kita bahkan mereka bisa menggawa kita keselamatan dunia sampai di akhirat, mereka menyelamatkan kita. Diceritakan di Hadramut ketika musim ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam. Di situ ada seorang wali Allah besar, Al-Imam Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus. Waktu itu
beliau sudah cukup sepuh sehingga beliau tidak mampu untuk berjalan. Dipopong, kalau dipopong begini pun sulit. Akhirnya beliau ditandu. Yang nandu ini cuma sekali itulah, ngangkat beliau di hari itulah, ngangkat beliau pakai tandu, orang 6 atau orang 4, sampai ke pucuk bagian dekat di situ maqam Nabiullah Hud alaihissalam. Lalu orang itu pun membawa beliau turun ke bawah. Apa kata beliau, ikhwan rahimakumullah? Beliau mengatakan kepada orang-orang yang menganggul beliau, "Ilyawm antum tahmiluni wa ghadan ishhadu ana ahmilukum yaumal qiyamah." Beliau mengatakan, hari ini kalian memanggul aku, tapi saksikan, kata beliau, besok aku yang akan memanggul kalian pada hari kiamat. Ana ulangi, Habib Abdul Bari bin Syah Al-Idrus itu ketika beliau dipanggul, beliau mengatakan kepada orang-orang yang memanggulnya, hari ini kalian memanggul aku, besok saksikanlah aku yang akan memanggul kalian hari kiamat. Di Palembang kita mengenal sosok Al-Imam Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Beliau punya guru, mungkin orang seberang ulu ini banyak semua kenal dengan beliau-beliau ini, karena wafatnya tidak jauh. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Kita ini sekadar contoh-contoh kalau aulia itu tidak mati pada hakikatnya, apalagi dengan orang yang ada hubungan batin dengan mereka. Habib Alwi Bahsin meninggal dunia, wafat dan dimakamkan di Magom berdampingan dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Di belakang sini kampung BBC. Itu Habib Alwi pernah berwasiat kepada muridnya, setelah beliau wafat nanti minta dimakamkan di situ tempat dekat Magom Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Beliau pesan sama murid-muridnya, kalau kamu nak ziarah kepada aku, jangan dulu ziarah ke aku, kecuali ziarahi dulu Magom Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Suatu hari Habib Ali bin Salim Madihij yang wafatnya baru sekitar kurang lebih belasan tahun, ikhwan. Beliau hari itu karena punya ta'alluq cinta sama guru, beliau lupa kalau gurunya itu nyuruh dia untuk mengunjungi yang lain dulu baru ke beliau. Tapi hari itu beliau langsung ziarah kepada Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Subhanallah ikhwan, waliullah itu hidup. Beliau memang cinta kepada murid dan murid pun cinta kepada guru, maka terdengar suara dengan jelas. Bahkan dalam kisah yang mengatakan Habib Ali itu ya godo menyaksikan, Habib Ali ngomong, ngapa kau ente ziarah aku dulu, ziarah dulu itu ke situ. Disuruh ziarah dulu ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Artinya hubungan mereka tidak selesai sampai di situ. Bahkan wakam minas salihin, ikhwan, mereka tetap belajar walaupun guru mereka telah wafat. Ini berlaku antara murid yang hidup dengan hidup ataupun murid yang wafat, gurunya dia masih hidup. Ma'asyul ahbab rahimakumullah. Mungkin kami tidak berpanjang lebar, memang majelis kita di sini tidak pernah lebih dari jam 9. Intinya mari kita contoh mereka para sahabat tadi. Wong yang selama ini mendoakan kita, abah kita, suami kita, guru kita, tidak ada. Maka siapa yang gantikan doa itu sekarang, ikhwan? Kalau tidak kita dewek berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Kalau kemarin kita berlumuran dosa, berlumuran dengan kotoran segala macam maksiat, kita masuk ke ini tempat, beliau bacakan Fatihah, beliau doakan, mungkin insya Allah kita yakin doa beliau mustajab. Kamu keluar dari masjid di sini, kamu sudah dibersihkan oleh Allah. Tapi sekarang beliau tidak ada. Maka kita yang harus menjaga diri kita. Contohlah mereka para sahabat tadi yang justru setelah wafat Rasulullah bukan mereka lemah ibadah, lemah dalam ketaatan, tapi justru mereka lebih semangat untuk mencari ilmu, untuk melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kelalaian. Kita berdoa dan mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan insya-Allah ilmu-ilmu beliau yang antum dapatkan, antum amalkan, dan itu menjadi bagian jariah buat beliau, dan insya-Allah anak keturunan beliau ada yang meneruskan daripada usaha-usaha dakwah beliau, meneruskan daripada ilmu-ilmu beliau, dan insya-Allah taala para asatidz yang kami semua adalah bersama beliau, insya-Allah akan saling bahu-membahu meneruskan usaha-usaha dakwah beliau insya-Allah taala. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan insya-Allah kita istiqomah menghadiri majlis-majlis beliau, istiqomah menjalankan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, dan bahkan lebih semangat insya-Allah mengajak yang lain untuk duduk mengambil berkah dari tempat di majlis-majlis ini insya-Allah taala. Amin Allahumma amin. Hadani wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أحييكم بالسلام عاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكرم والمخترم Fadilatul Habib Muhsin Al-Habsyi dan juga Fadilatul Habib Syukri bin Ali Sahab dan juga asatis yang menyempatkan hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya dan tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala sayyidil ayyam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini tidak lain hanya ingin menyampaikan 3 poin penting daripada pesan almarhum ketika almarhum masih hidup dahulu. Yang pertama, ana sebagai atau anak pertama dari 4 beradik mengucapkan ribuan terima kasih dengan sebesar-besarnya atas kehadiran antum-antum sekalian. Walaupun yang di belakang ada yang tegak, yang di samping cuman palaknya yang nyongol. Ana minta maaf sebesar-besarnya. Tidak pacak menempatkan kamu duduk bersama-sama kita sekarang ini. Dan terlebih lagi kami juga berterima kasih kepada semua asatis yang telah membantu dari hari pertama beliau dikuburkan sampai sekarang, yang bisa menyempatkan hadir di tempat ini, dan semoga insyaallah kita nanti dipertemukan bersama almarhum di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, poin yang kedua, pesan almarhum dulu waktu beliau hidup tidak katik sama sekali, tidak katik pesan-pesan lain kecuali tolong jago majelis. Majelis jangan sampai stop. Majelis jangan sampai tutup. Tolong jago majelis. Yang sudah ada tolong istiqomah. Beliau sangat takut kehilangan antum-antum sekalian. Beliau sangat takut bahwa majelis ini bakal tutup. Beliau sangat takut. Pesannya bukan sama anak baik, sama juga ada lagi rombongan-rombongan yang lain yang beliau titip pesan bahwasanya tolong jago majelis. Besak ke nama majelis. Walaupun anak kaget tak bakal ada lagi di samping kamu, tolong jangan sampai majelis ini tutup. Dengan perkataan itu beliau meneteskan air mata. Tak pacak nahan. Rasanya kalau kita tuh berat ni hati ni biar majelis ni nak hidup terus. Kita tahulah dewek siapa almarhum. Benar yang dikatakan oleh Habib Syukri tadi, sesosok almarhum ini ibarat ke motor tu limited edition. Tak katik yang pacak niru dia. Men kita nak kendak kita sama cak almarhum. Enggutlah kamu nak ke Jakarta tak bakal ketemu. Enggutlah kamu nak ke mana tak bakal ketemu yang cak almarhum ini. Tetapi ilmu yang disampaikan almarhum itu sama galo. Tak katik lainnya. Sama galo. Li ahli sunnah wal jamaah. Sedikit pun tak katik yang berbeda dari almarhum yang ketika menyampaikan pada saat beliau hidup. Poin yang ketiga, tidak panjang lebar. Jam berapa ini? 9. Nasi siap ke? Yang ketiga, ana juga di sini alhamdulillah Allah sayang sama ana. Insyaallah doakan ana, dan juga ana juga minta doa sama Habib Syukri guru ana, Habib Muhsin guru ana, Habib Mahdi, Habib Abdurrahman, Ustaz Acim. Tolong doayana, kamu juga doayana. Insyaallah beberapa saat lagi, beberapa bulan lagi ana bakal dapat gelar SPSI. Ada yang tahu apa itu SPSI? Habib Mahdi lagi tak tahu. Tanyalah Habib Mahdi, tak mungkin tahu. Ustaz Acim yang dulu galak ngubek-ngubek di UIN itu.
tidak bakal tahu SPSI itu apa dia. Dan alhamdulillah Allah takdirkan anjuk kana gelar SPSI. Ana dapat gelar SPSI itu. Doktor mana yang pacak ngambil SPSI cana? Profesor mana yang pacak ngambil SPSI cana? Ana dapat gelar SPSI ini lah sudah dari dalam perut ibu. Lado ana gelar SPSI. Tak percaya kamu? Tak percaya? Percaya tidak? Tak percaya pasti. Kan udah tahu apa dia arti SPSI itu. Kalau Buya almarhum dulu, kalau Ji Ustadz Mahdi, Buya inti itu Masya Allah gelarnya SPD, MH, MHUM, MM, spesialis penceramah daerah. Muhammad Hasnuri, abahnya, Yayana. MHUM, memberangkatkan haji dan umroh. MM, mandi ke mayit. Dan alhamdulillah, segala gelar itu ana simpul ke jadi sikok SPSI. Spesialis penerus Taufik Hasnuri. Mana kira-kira aku Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat ana sampai ke, kurang dan lebih ana mohon maaf pada Allah, ana mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول تمام كل رسول بلوغ المعمول وإلى حضرة الرسول بالبتول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم وفقنا يا رب للخير وأعنا عليه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon untuk membentuk halaqah satu hidangan 4 orang. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon untuk membentuk halaqah satu hidangan 4. Dan juga kami informasikan bahwasanya insyaallah malam Sabtu depan majelis Rawdatul Ilmi insyaallah tetap berjalan, dan mohon kehadiran serta partisipasinya. Terima kasih.
Dulu ke yang belakang, dulu ke yang belakang. أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي ولا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحادي ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم
بداكم مثلكم من أدراك وارحموا بالمحبة كثير البلوى